APHLC Mukim Booth Committee Tumpen Phirangkia Mei Kipha Sar Singh Tiron Langkung Habe Memorial Town Hall along Sikpuroy Arongaje Kitalon Karpo lip ke chor kachong ho bangpu forest sai khia tum arideng kachingnang Karbilong Live Prime Time Birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjiponik tha Matijong Chikloni Pai Porni All Party Hills Leader Conference APHLC Mukim Booth Committee Tumpen Phirangkia Mai Phaponsi Mukim Booth Committee ang kangalong APHLC klembang tum BJP along chipa op tunke ahokali polam klar kachipi pon Lakha Circuit Amreng MSC Constituency ke parlo Mukim Polling Station ang kangalong All Party Hills Leader Conference Mukim Booth Committee Tumpen Phirangkia Mai ingni ponsi lamklar kachipi pon Kidamtang matijong ni Pai ke thomani jurikin lengalong Bharatiya Janata Party BJP Racharya songatum Unity Victory and Prosperity po may pik ke paman po nakut Mukim Polling Station ke parlo pon Mukim Thaskai lapen rong ni hangara tumapan akijoy pen blanket spraying machine nangwon po BJP leader kachikrong tum than pachu baisi BJP ame along pachetong dun si BJP Racharya song along Kipa opon bor idara jok APHLC Amreng Constituency Committee along rap chunbang chonro phang cholapen APHLC Mukim Booth Committee tumpen ningkang samse chipaklang pon Darong pen blanket rondi bab misin rondi ku pen bahai pon pen padun ruk lo hadak lirok bangke amen pon jong pusi amen pon jong delo lis pon delo pan ke hala dasing doi dun ru pusi darong pen diklaim alida tumakibi Lasi basopos ini tu ning samun ning duk asom si dukok lo basi todap cipanrun tu sini tum puthot Christmas nate lamboy kipitu padolo lada bidar semune tamham ba katum haket lam dopan John non bor ida sikapado don jahatum pham la kana congress esin badar pusepu la so din maneli kulami bange ala ana be galang itum ang pas thang tap teda nai la pen mona khiba lasan klem krasi me la alang litum da la nilitum chini alang litum phan ave pu sela da ka parya ba bang ge ong da thaglor si hang bom lo me na bang liswara lo la se akidam bang ave da lo Jiri kindeng pen samsing ti Karbiang Long Live Dipu Sarsing Tiron Langkung Habe Memorial Town Hall along Marakhe tumpen ingdeng thong kebrahini sikpui roy surihini ra ingkora ke thom arong aje ketalon pon ingdeng thong kebrahini sikpui roy arong aje ketalon along aluhi sarpo man pen Karbiang Long Thomas Council MSC Johnny Timung chetong dunsi maratum arong aje sikpui roy aputhak lamthe jai te kangsi lumbajong angkang alu kido marakhe tum arong along ta sarkar pen kaching thuramu Kipia son an kepale damjia phan lamchak pitekang Sikpui roy kitalona mei pen ingdeng thong kebrahini sikpui roy arong aje kitalona long aluhi sarpo man pen Karbiang Long Thomas Council MSC Johnny Timung Dipu Government College Principal Professor Jibon Yok Assam University Dipu Campus along HOD Department of History Professor Paul B Chonzik Dipu Police Station Officer in Charge JS Khobung atung chetong dun Marakhe tum kopia pot se sikpui roy arong aje kitalon nang kok mapot aputhak KAHA amai pu S thek ACS pen phirangke tum aphan nang pachini dun blessing and harmonious celebration. It is a blessing. It is celebrated basically on a good year. To have this, it is a privilege for the whole community to have. In the modern context, now we have shifted from basic agriculture to some professions, business, government workers, and different types of earning system, which is slightly deviated from agriculture. News Report Longsudarangti Karbiang Long Live
si ajara saita ki claim plote kisung atowar si kedamason mandet lason si matijong chikloni phai phorni ada por phai kep malom phulonia long ki do national highway toll gate along aron repen karpuali kiroi kang hu pobir talong ponsi forest sai khatum kinep dun birta kri ponlong atengke kachingnang dun chega bang phulake bokolia hemai timung arong amekar kangbura timung sopo govinda timung arta thongkebra hini pusi pangthek ponlong bangso kachingnang kok lake forest sai khatum joy pen athik jot abirta kilong ponateng karpualip aron repen ki pon kang hudu pojok WCC B mate wildfire crime control bureau guwahati manja forest range lapen dokmoka forest range tum chilang petpen dokmoka forest range ke parlopon phuloni toll gate along kiton kila sai deng ponsi nepon longlung kangnang pon cheka bang phori deng pen kilong pon karpualip lake kadoka ve pen lim click society na pen ari deng pen phone breakdown documents asonamung long pon kachinlang cheka bang phan forest arona teng pen insai pon puputa pherang tiang no pachini pon wildlife kilo schedule 1 species articles mane kilo pangolin scale nilutum medilong lo apen amonit 21% bhanda nilutum ekyen long lo only tum akasibi seduik lo lase elitum pangolin mane litum karbi pen galage karpo usipulo laso alip nonang litum thelong ko la weight bang galage not less than 3 kg do 4 kg do la pena lage it's very valuable items lo epilo popo international market along ke asini tum pini dokmoka team along with home guard tum pini lage 4% ke success ito number bang ke as per wildlife conservation act as per law thing ke tum 21% of inside ko lapen momota lason kaprega tumta kachoklem thedejia phansi dokmoka forest ACF ahin pen chuningri padopon thu not less than like jon ke phobak akar pupathie visual ana scale ke lake longi ko asila sona muni tumbange lage nangling na halo asi anutin bhanda chuningri bang lapana jo itum wildlife mara rapi phana me ching hon ponang ko ki pavede lopute lage imbalance ko asi nilipui bang lahaya kam bang ke kem ke denang ko Puloni pen dirchuna rongpi karbiang long live kedam tarni dipu fellowship tumpen patir pi ponsi rong klarbong rong along Gosnar Evangelical Lutheran Church pu seng ponlo kardoma hem kimi avelang pupen kimrang ponsi matijong chikloni phai phorni dipu rong sopi ki parlopon rong klarbong rong along Gosnar Evangelical Lutheran Church hem akimi ingpu ponlo lapen la solong pre Christmas hajai mek alira lon pen kitalon padopon lo bangso me along me chepahim phu pon lake polson taro pensi me chari ponlo aluhi ki pachini pon lake borsing taro pensi pachini ponlo laso hut GELC chairman kurusar Barnabas Terang Karbianglong associate pastor kurusar Sodarson taro GELC Abid Saida Elvinson rongpi lapen area mondoli pastor tum pendanglok pinang an ke theki ding tum chetong dumsi me along RDP dumlo bangso hut GELC a chairman kurusar Barnabas Terang pen kaningje ponke pre-Christmas buke arnam pen kipia gift mate Bible along hinia koren angdeng pi sirkep angdeng sokre pho along kitok thank God for his gift no language can be praised it enough thanks be to God for his indescribable gift mate idi pen arnam aphan chethan uni that akiro pinang pusi ningje pon let's say Christmas ke actually ke mane lage kupilo polote lage arnam pen ki pi sia gift let's say hinia koren nang ding piser cap la pen krip holom pu ke let's give thanks for his unspeakable gift edde pen jethana da dan por keru pilonang por let's say pol hala da mane Christmas phan ke Jesus Christo phan ke as a gift la pen ke gift ke arnam pen sig cheng la pen gift pe piloma polote mane lo so hormu ke without deserve mane a otawe pin pens tame ke pia hormu phan se gift la se unir tum a otawe pin pens tame arnam pen kang jinso pen lo so ke jok je phan isia towar ki pi hala ise gift halapu polson taro pen Gosnar Evangelical Lutheran Church ki mikang pu pona jai megalong nangkache tongdun kurusar Barnabas Terang kurusar Sodarson taro Elvinson rong pilapen area mondoli pastor ke theki dingatum kache tongdun thega pot sidami kachuru pajir pon
si ningrong ke hanot pini ke ron Christmas la pen gilham jangpu so jai maxing tum paman pon la si pini ke wang atum hello pik pik ha nilip angka long penta taraji do along ti phong so pen do la amunduli pen do la pen dolamara bedside pen chenglok kajirong hang pi pen amon area pen chenglok la pen dak ronga gora area pen chenglok prejam amunduli pen dak ke wang tendo News Desk Report Carbin Long Live. Pini abierta ke lapansi kang ton poniglong kardom.